Kama unapenda kuevite kusema mbaya juu ya mwingine, kitu cha kwanza ifo kuwa na upendo. Ukishakuwa na upendo kwa mwenzako, hauwezi mtetea vitu ya mbaya. Kitu ya pili ifo kujua kama ile kusema mbaya juu ya mwingine inaweza msukuma kufanya matendo mabaya, anaweza bomoa, anaweza tukana, anaweza. Inabidi tuangalie ngambo mbili ya mwanadamu, anakuwa na mazuri na mabaya. Sasa purke tusiongee mbaya, inatubidi tuangalie zaidi ngambo yake ya mazuri, na ni hiyo ndio tutembelei. Inaomba kwanja tukue na ile mavikao vya kukutanana kila muda na wakati. Sisi wote tukichangia vikao vimoja, inaweza kutusaidia kila mtu kuleta maoni yake, na ile maoni ya kila mtu itasaidia yule ambaye angelikuwa na mawazo mabaya kwa kusema mwingine vibaya wakati haitakuwa tena.